Maou nagave mianudedi e wanam tifafa mizambe nyaga jesie yama ple Yesu miapeto gedeu. Amen. Mia oredi le titre nous ple halofa eve blavevo evelia pe kpukpe gbanto ple velia mia Maou msento gbagbe odowo mi va da hele gbogbo me na msen gbogbo mi. Yero nye kekeli ple nye koname ameka ma von yero nye mona nye agbe ameka ya dingonam ne amevulo nye keto ple nye futo lude dinye be yo adu nye lala wa klinu adzeani. Amen. Mia oredi ple halofa ene blatonvo asiekelia be kpukpu gbanto ple enelia mauga mikafu nyele wonkoga domne di mikata misubwao. Mina ne mi adogbeda o Maou msenkatanto wenye mi afofo kla menuvela sili tegbe we na wo dobenyonyo kple nutepo gatrona zwa yeye ndi siandi le mi amegbeto ta mi le akpedam na o eye mi le kafu mto mi ape dimeke bena ne ganyo domenami e ne kpo mi adi dedie
Les anciens il a maintenant dit qu'à toi me pour vovon que les obbevois de que mais j'aurais bien dit to oui nya kweda da que kafu la kata ni le kuku dem na obevie bena nana wa men veve na no mi agbo agbesia ha de mi da to nouveau nkpena nu que gbegble kata me na be mi akọ keke ko isi amti so ugbo ko nami ne wadom semi bena mi awo lolonu mia fofo di Josepe akadi pe ke klende di le miame ve mianu bena miano titine di le side de vio Yesu Kristo me e miano agbekoko abe mauvio kle Kristo towene bere miamti bena mialo onyala kle diblibo e miape susu na sole nu sia nu me kle onyala bena won komti nako e yo fia dudu na keketa la nyigbandi miape to mia mau wo miape kuku de okata dinami to vio Yesu Kristo nkome amen miabu miabe khoseme blek bereka ba apostolo ene aglobena meho mau signento nsen katanto si o di plan gbandise meho Yesu Kristo mau petenu miape to la dise amisi bo fofo ba okokwem Maria de Tubeladi. Nisi kwefu le Pontio Pilate te. Eyo hiratin. Eyo ku. Eyo odi. Amisi tienfe. Eyo gafoto mkudo keketango. Eyo izipo. Eyo normal oton sekatata musime. Afimo agato ava. Adrobo na mgbagbe klam kuku. Ogo kwedise. Kristo ham kokwedeka. Sinyam koko kundodo. Nouvon keke. Nti la clé titi ple abuma volase amen mina nemia se egben keke ape ngodo maunya vegbanto maunya gbanto le Ezekiel pe agbaleme Ezekiel tabla tonvo adrelia bui gbanto wasere wi eneliaji dongona maunya mi demoto mi adogbera mau mia fofo ble amenuvela akpebe ne dzramido be mia se wonya mi hia gbogbo kokobe wa kpere miamti ne mia senya asegome ato de dome to vio Yesu Kristo avulela kple klola penkome amen Ezekiel tabla tonvo adrelia Bukwe gbanta basere wi enelia di. Eye Yehowa pe asiva dinye. Eye oto Yehowa pe gbogbo plomi dadare tagba. Si yo fun kple amefuo. Ekplom to won wi godo kpoda. O sogbo le tagba la fun. Eye o fu kla. Tete oglonambe amevi de pusiao agagbo agbea medon bena apeto Yehowa onto enye eye oglonam bena blonyadi de pusiao blonao bena mi fufufuao mi se Yehowa penya ale apeto Yehowa blona pusiao enyesi made gbogbo miame eye miagbo agbe made lameka miaun eye mana lanado miaun mafa agbalede miaun eye made gbogbo miame be miagbo agbe ne miadesi be nyenye Yehowa eye megblonyadi abalesi odesenam ene esi megblonyadi la howo le didim fuao le kpekpem de woneon eye wo dome de sia de va novia gbo eye modo nku anyi he kpo bena lamekado elado eye agbale fade di ke gbogbo mekpodo mehadeo tete oglonam bena blonyadi dode gbogbo amevi blonyadi eye naglona gbogbo bena ale apeto Yehowa gblɔ esi
gbɔgbɔ tso ya eneawo gbɔ nava gbɔ ɖe amekuku siawo me ne woagbɔ agbe eye megblɔ nya ɖi abe ale si wòde se nam la ene. Tete gbɔgbɔ va ɖo wo me eye wo gbɔ agbe hetso ɖe woƒe afɔwo dzi. Aʋakɔ gã nyadri aɖe wonye eye wògblɔ nam bena eƒu siawo nye Israel ƒe aƒe blibo la kpɔ ɖa wole gbɔgblɔm be tsino le míaƒe ƒuwo me, míaƒe mɔkpɔkpɔ nu yi eye míebu. Amen. Mawunya evelia le Romatɔwo ta enyilia ƒe kpukpui adelia va se ɖe 11 dzi. Elabena ŋutilã nudidi lae nye ku eye gbɔgbɔ nudidi la enye agbe kple ŋutifafa. Eya ta esi ŋutilã nudidi enye adika ɖe Mawu ŋuti, elabena mebɔbɔa eɖokui ɖe Mawu ƒe se la te o eye mete ŋui hã o ke ame siwo nɔ anyi le ŋutilã me la womate ŋu adze Mawu ŋu o. Ke miawo la mienɔ anyi le ŋutilã me o negbe gbɔgbɔ me. Ne ele nenema bena Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔa mia me la, ke ne Kristo ƒe gbɔgbɔ mele ame aɖe me o la, eya menye etɔ o. Ke ne Kristo le mia me la, ekema ŋutilã la aku le nu vɔ̃ ta, gake gbɔgbɔ la anye agbe le dzɔdzɔenyenye ŋuti. Ke ne ame si fɔ Yesu ɖe tsitre tso ame kukuwo dome ƒe gbɔgbɔ nɔa mia me la, ekema ame si fɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la agbɔ agbe miaƒe ŋutilã siwo le kuku ge la hã le eƒe gbɔgbɔ si nɔa mia me la ŋuti. Amen. Mía xɔɖedzi kple alɔfa 427 ƒe kpuikpui gbãtɔ ƒe nyatiwo be titre na Yesu, titsoga srafowo kɔ eƒe aflaga la dzi, migana wòabu o, akplɔ eƒe aʋakɔwo bene woaɖu dzi ɖa va se ɖe futɔwo natsrɔ̃, Kristo ko naɖu fia. Kpuikpui gbãtɔ. Míaƒe mawunya etɔlia woɖe tso nyanyui labe ale si Yohanes de dzesi ene la me. 11 tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 45 dzi. Le ɣeyiɣia ta míaxlẽ kpukpui gbãtɔ va se ɖe 15 dzi. Atikpo ava yi xlẽ 34 va se ɖe 45 dzi. Yesu fɔ Lazaro ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. Eye ame aɖe le dɔ lém, eŋkɔe nye Lazaro tso Betania, si nye Maria kple nɔvia nyɔnu Marta ƒe kɔƒe la. Eye eya enye Maria si tsɔ amiʋeʋĩ si na Aƒetɔ la, eye wòtutu eƒe afɔwo ŋuti kple eƒe taɖa.
ame sia ƒe nɔviŋutsu enye Lazaro si le dɔ lém la. Eya ŋuti nɔvia nyɔnuawo dɔ ame ɖo ɖe egbɔ hegblɔ bena, Aƒetɔ, kpɔ ɖa, ame si melɔa nu egbɔ o la le dɔ lém. Eye esi Yesu see la, egblɔ bena dɔ sia menye kudɔe o, ke boŋ hena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe, bena woakɔ Mawu vi la ŋuti to eya ma me. Eye Yesu lɔa Marta kple nɔvia nyɔnua kpakple Lazaro. Eye esi wòse bena ele dɔ lém la, etsi afi si wòle la xɔ ŋkeke 2. Esia megbe la, egblɔ na nusrɔ̃lawo bena, mina ne míayi ɖe Yudea. Nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ bena, Rabi, nyitsɔ la Yudatɔwo di be yewoaƒu kpe o, eye negale afi ma yi gea? Yesu ɖo ŋu bena, alo menye gaƒoƒo 12 le ŋkeke ɖeka me oa? Ne ame aɖe zɔ le ŋkeke me la, meklia nu o, elabena ele xexe sia me ƒe kekeli la kpɔm. Ke ne ame aɖe zɔ zã la, eklia nu, elabena kekeli la mele eya ma me o. Esiawo wògblɔ. Eye le esia megbe la, egblɔ na wo bena, mía xɔlɔ̃ Lazaro le alɔ dɔm, gake la meyina bena maɖanyɔe tso alɔ me. Tete nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ bena, Aƒetɔ, ne ele alɔ dɔm la, ekema eƒe lãme ase. Ke Yesu ƒo nu le eƒe ku ŋuti, ke woawo bu xa bena eƒo nu le alɔdɔdɔ ŋuti ŋutɔŋutie. Azɔ Yesu ʋu eme na wo faa bena Lazaro ku, eye dzidzɔm le mia ta bena nyemele afi ma o, be miaxɔ ase. Ke mina ne míayi ɖe egbɔ. Tso kpukpui blatɔvɔ enelia be, eye wòbena, afi ka mietsɔe yi ɖamlɔ mahã? Wogblɔ nɛ bena, Aƒetɔ va kpɔe. Yesu fa avi. Tete Yudatɔwo gblɔ bena, mikpɔ ale si wòlɔe ɖa. Ke wo dometɔ aɖewo bena, ame sia si ʋu ŋkuagbãtɔ ƒe ŋkuwo la, ɖe mete ŋu wɔ bena ame sia hã nagaku o mahã? Tete Yesu gale dɔmedzoe dom le eɖokui me heva yɔdo la gbɔ. Ke enye do, eye kpe le enu. Yesu gblɔ bena, mikɔ kpe la ɖa. Ame si ku la ƒe nɔvinyɔnu Marta gblɔ nɛ bena, Aƒetɔ, eƒaƒã xoxo, elabena xɔ ŋkeke 4 sɔŋ. Yesu gblɔ nɛ bena, ɖe nyemegblɔ na wò bena ne exɔe se la, akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la o mahã? Tete wokɔ kpe la ɖa. Ke Yesu wu eƒe mo dzi, eye wòbena, Fofo, meda akpe na wò bena èɖoa tom. Nye la, menyae bena èɖoa tom ɖaa si, ke le ameha si le tsitre ƒo xlãm la ta, megblɔe ɖo bena woaxɔ ase bena wòe dɔm ɖa. Eye esi wògblɔ esia la, edo ɣli kple gbesesie bena, Lazaro, do go. Eye ame kuku si ƒe afɔwo kple asiwo le babla la, do go kple ameɖivɔwo, eye taku bla ŋkume nɛ. Yesu gblɔ bena, mitui, eye mina wòayi. Azɔ Yudatɔwo dome ame geɖe siwo va Maria gbɔ, eye wokpɔ nu siwo Yesu wɔ la, woxɔ dzi se. Amen. Les 3 textes sont extraits respectivement d'Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14, Romains 8, versets 6 à 11, Jean 11, versets 1 à 45.
Et le thème qui sous-tend ces 3 tests est intitulé « Crois au Seigneur, ta résurrection et ta vie ». Mais avant toute chose, nous voudrions vous saluer, vous, communauté francophone, et pourquoi pas la communauté héberphone. Nous venons de passer une semaine sans activité religieuse. Nous venons de la passer à la maison avec beaucoup d'ennuis spirituels pour une cause assez urgente. Vous le savez tous bien. Nous vous encourageons à continuer selon les exigences de la maladie et les recommandations de nos dirigeants et de nos médecins. Que nous, chrétiens, nous puissions donner de meilleurs exemples pour freiner la propagation de cette maladie qui est en train de se propager ailleurs et qui a commencé en Afrique aussi. Bon courage à vous tous. Si nous voudrions revenir au test, je voudrais l'introduire. Le message, bien sûr, ce message du 5e dimanche de la Passion avec un adage populaire qui dit ce qui suit. Qui ne risque rien n'a rien. C'est dire que nous avons un certain nombre de privilèges en Christ dont nous ne pouvons rentrer en possession que par quelque chose qui doit venir de nous-mêmes. Et cette chose, c'est notre foi. Crois au Seigneur, ta résurrection et ta vie, tel est le thème qui sous-tend les 3 tests dont nous venons de suivre la lecture. Ceci dit, l'assurance de notre vie et de notre résurrection dépend de notre foi au Seigneur. Et les 3 péricopes ont respectivement abordé ce thème de la manière suivante. Dans le premier test d'Ézéchiel, chapitre 37, les versets 1 à 14, le prophète devrait croire, malgré toute attente, que ces ossements pourraient reprendre corps et vie. Chose assez difficile à imaginer. Il répondit, « Seigneur éternel, tu le sais. » Ayant confiance au Seigneur qui leur donne de prophétiser sur ces ossements, il le fit sans douter et les ossements sont devenus une foule innombrable. La leçon à tirer de cette scène était si claire. Le peuple de Dieu, désespéré en exil, doit toujours croire que son Seigneur le rétablira incessamment. Dans le 3e test de Jean, chapitre 11, les versets 1 à 45, le Seigneur Jésus démontra à ses contemporains, à travers la ressuscitation de Lazare, qu'il est lui-même la résurrection et la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite dans le 2e test à demeurer en Christ afin que nous ayons la vie même après la mort. Peuple de Dieu, nous avons 2 sortes de désespoir dans nos tests. Celui du peuple d'Israël en exil qui doit croire à la prochaine restauration de la part de son Dieu, et celui de Marthe et Marie de l'Évangile qui ont plus ou moins cru
au pouvoir de ressuscitation de Jésus et qui ont vu la preuve palpable. Ceci dit, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour le peuple togolais. Il y a de l'espoir pour le monde entier, terrorisé par ce virus de Corona. Le Seigneur connaît tout ce que tu as comme problème dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton service. Il te promet la restauration. Crois en lui et tu verras sa gloire. Ne nous laissons pas dominer par la panique et la peur devant le Covid-19. Ce qui tue le plus dans cette affaire, ce n'est pas le coronavirus, mais son second virus, bien sûr, que nous-mêmes nous avons créé. C'est la peur du coronavirus. Le Seigneur t'invite ce matin à garder confiance en lui et ta vie présente et celle d'après la mort seront assurées. Que son esprit nous vienne en aide. Loloto la petolame. Nye dibe mia dogbena mi gba hafine mia va maunya medede gbo. Mi xɔ míaƒe gbedonamewo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me. Kwasira ɖeka bliboe nye si va yi. Etsɔ la kpe evea ye míewɔ le aƒe me. Le esime mí me ƒo asi mía Mawu ƒe xɔxɔnuwo kpɔ o. Enye nane sesẽ na mí. Gake le esime míese eme be ele teƒe be míanɔ aƒe me taa. Mexɔ se be mí katã míate ŋu atsɔe bɔbɔe. Eya ta míele ŋusẽ do mi hele dzi dem ƒo na mi be míazɔ ɖe ɖoɖo siwo dukɔa kplɔlawo kple dɔyɔlawo agblɔ ku ɖe dɔlélia ŋuti. Míaƒe gbedoxɔwo le tutu, gake migatu miaƒe dziwo ɖe Mawu kɔkɔetɔ la o. Nos temples sont bien sûr fermés, mais nous ne devons pas fermer nos corps à l'Esprit de Dieu. Nous devons toujours être ouverts à Dieu à travers la lecture de nos Bibles, à travers l'écoute des messages sur les ondes. Mele be míatu míaƒe dziʋɔtru ɖo Mawu o. Míeɖo la nɔ toɖoɖo Mawu dzi to eƒe nyawo xexlẽ me, to toɖoɖo eya ma to radiowo dzi me, be ne míagava dze abe ame siwo wotrɔ megbe de Mawu ene o. Ke ne míetrɔ va egbe ƒe mawunyawo gbɔ, míedi be míaʋu enu kple lododo sia be ne be mafia o la, mabi o. Mawu me nunana aɖewo li siwo ke ƒe gome mí mate ŋu akpɔ ne míawo ŋutɔ mí mewɔ nane o. Nunana siawo ƒe ve yewo tsɔ le mía ŋkume ɖom le egbe ƒe tanya me. Tanya si be xɔ Aƒetɔ la, wo tsitretsitsi kple agbe dzi se. Hafi ne míate ŋu akpɔ gome le Aƒetɔ la ƒe tsitretsitsi kple agbea me, wòazu míatɔa, ele be míawɔ nane, ye nu si wòle be míawɔ nye be míaxɔ tsitretsitsi kple agbea dzi se. Edzi maxɔse mí mate ŋu anye gomekpɔlawo le eme o. Esiae mawunya etɔ̃ siwo míexlẽ va yi ɖeɖe go fia. Le mawunya gbãtɔ si míexlẽ va yi le Hezekiel ƒe agbalẽa me, tablatɔvɔ adrelia tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 14lia dzi. Fi ma ele be nyagblɔɖila Hezekiel naxɔ dzi se be ƒuƒuƒu mawo siwo ke Mawu ɖe fie le tagba
esi wodo xoxo ŋutɔ gɔ hã ele be nyagblɔɖila na xɔ dzi se be woagate ŋu agbɔ agbe, agate ŋu atrɔ zu amegbetɔ. Eya ta esi Mawu gblɔ nɛ be ɖe ƒu siawo agate ŋu agbɔ agbe ma hã, ebe aƒetɔ woe nye. Tete aƒetɔ gblɔ nɛ be negblɔ nya ɖi ɖe ƒuawo dzi be woagbɔ agbe. Tete wògblɔ nya ɖi. Ale ʋeʋeʋea tɔtrɔ de asi vava me le ƒuawo ŋuti va se ɖe esime wozu ame gbagbewo, ameha gã drinya aɖe keŋ. Nu si dukɔa asrɔ̃ tso nya sia me le nu si Mawu ɖe fia nyagblɔɖila nue nye sia be Israel si bu mɔkpɔkpɔ le Babela agate ŋu agbɔ agbe, si gɔme nye be agate ŋu atrɔ va edenyigba dzi ye wòagawɔ nu sia nu abe ale si wonɔ tsã ene. Le mawunya etɔ̃lia me, ele na Marta kple nɔvia nyɔnu Maria be woaxɔ dzi se be ŋusẽ le míaƒe Tɔ Yesu Kristo dzi be wòafɔ ame ɖe tsitre ne eku ŋkeke 4 megbe hã. Yesu nye nɔvinyɔnu ve siawo kple wo nɔvi Lazaro si ku la xɔlɔ, gake si wodo ame nɛ be yewo nɔvi dze dɔa metem yi wo gbɔ kaba o, ke ŋkeke 4lia gbe hafi wòɖo wo gbɔ. Evɔ Yesu nya do ŋgɔ xoxo be yewo xɔlɔ Lazaro ku, ekplɔ nusrɔ̃lawo wova yi ɖo. Ke esi Marta kple Maria wova do goe ɖe wo nɔewo yome la, wogblɔ be aƒetɔ ne ɖe ne le fi sia mía nɔvi meku o. Yesu gblɔ na wo be gake hã yenya be nane la gatem dzɔ. Ne woxɔ dzi sea, woakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Wobe yewo xɔ dzi se be yewo nɔvi la va tsitre le ame kukuwo ƒe tsitretsitsi dzi. Yesu be ao, ye ŋutɔe nye tsitretsitsia kple agbea. Wono xɔ yi dzi se, wo nɔvi la atsitre. Ke Yesu bia be woakplɔ ye yi ɖe yɔdoa gbɔ. Wokplɔe yi. Ale si amewo le avi fam, Yudatɔ siwo tso Yerusalem va, nɔ avi fam ɖe ƒomea ŋuti henɔ akɔ fam na wo. Ewɔ dɔ ɖe Yesu dzi. Yesu fa avi. Yesu fa avi menye be eyi agbɔdzɔ keŋkeŋ, menye be mɔkpɔkpɔ bu ɖe o. Efa avi elabe eɖe fia be hã nye ame si ke dzi nu wɔ dɔ ɖo. Efa avi elabe Mawu mewɔ amegbetɔ le gɔmedzedzea me na ku o. Nu si amegbetɔ tsɔ eɖokui wɔ to nu vɔ̃ me dzedze me. Siwo katã le fi ma woxɔ dzi se. Le mawunya velia me, eɖo kpe dzi na mi be ne míexɔ Yesu ma dzi se, míexɔ dzi se be ya nye tsitretsitsi kple agbe la, míawo hã míaƒe agbe ela kpɔ kakaɖedzi le ku megbe kekea ke hã. Ale nu si míasrɔ̃ tso nya sia me nye be dziɖeleameƒo kple mɔkpɔkpɔ bubu eve ƒomevi nɔ míaƒe mawunyawo me. Ɖoƒe gbãtɔ, Mawu ƒe dukɔ bu mɔkpɔkpɔ le aboyo me. Mesusui kura be yeagava trɔ va yewo denyigba dzi o. Ɖoƒe velia, Marta kple Maria wobu mɔkpɔkpɔ. Wobe ne ɖe aƒetɔ lia yewo nɔvi maku o. Gake Yesu ɖe fia be yee nye míaƒe mɔkpɔkpɔ. Etsi woƒe dziɖeleameƒo ya nu
ye dzidzɔ ɖo wo me, dzideƒo ɖo wo me. Etsi woƒe dziɖeleameƒo ya nu mɔkpɔkpɔ ɖo wo si. Eya ta le gbɔgblɔm na wo hã le gaƒoƒo sia me be mɔkpɔkpɔ gali na wo. Ele gbɔgblɔ na mi togoviwo be mɔkpɔkpɔ gali na mi le goawo keŋ me. Ele gbɔgblɔ na xexea katã be mɔkpɔkpɔ gali nɛ. Le dɔléle vɔ sia si ke le fu ɖem na mi, hele amewo tsrɔ̃m ŋgɔ, mɔkpɔkpɔ gali na mi. Aƒetɔ la nya wo xaxa, enya nu si me tom nele, enya nu si le tuom le wo dɔ me, enya nu si le tuom le wo ƒomea me, le wo srɔ̃ɖeƒe. Ele gbɔgblɔm na wo be xɔ yi dzi se, ɖo ŋu ɖe yi ŋu, ekema akpɔ yiƒe ŋutikɔkɔe. Na mi ame siwo dɔléle sia le ʋɔtru ƒom na agbawo tso gbe, nu si le be míawɔ enye be mele be míaɖe asi le mía ɖokui ŋuti na vɔvɔ o. Mele be vɔvɔ na dɔléle sia wòanɔ nu gblẽm le mía ŋuti o. Ke míawo ŋutɔ mítrɔ di dɔléle velia bubu, esi nye vɔvɔ na COVID-19 dɔléle sia. Vɔvɔ na dɔléle ya, eya nye dɔléle si gba sesẽ wu dɔlélea ŋutɔ. Elabe ne míele vɔvɔm la, míabe sɔdzaviwo woagbɔdzɔ le lãme na mí. Eya ta Mawu le ŋusẽ dom nye kpli mi ŋdi sia be míagavɔ o. Ya gbugbɔ mí gaɖo te. Ya gbugbɔ mí aɖɔɖo keŋ, nuwo la ɖɔɖo le mía me. Ale si na ƒuƒuƒuwo gbɔ agbea, yatɔ te dɔléle sia ƒe ŋusẽ. Ale si na Lazaro si ku ŋkeke 4 megbe tsitrea, yade se ɖe dɔléle sia ƒe anyrawɔwɔwo nu. Xɔ edzi se, ekema akpɔ agbe. Eƒe gbɔgbɔ nekpe ɖe mía ŋuti be wòava me na mí alea. Amen. Mi de mo to ne míado gbe ɖa. Mawu mía fofo míeda kpe na wo. Le wo nya si nètsɔ ɖo mía ŋkume la ta, akpe na wo be eɖe fia mí be yee nye míaƒe mɔkpɔkpɔ. Akpe na wo elabe etsi vɔvɔnu le mía me, elabe ekpɔ ŋusẽ ɖe ku dzi. Ewoe nye agbea ƒe aƒetɔ. Ya tae nedi be míaxɔ yi dzi se, míaɖo ŋu ɖe ye ŋu be yeate ana gbe ne edze abe agbekpɔkpɔ mɔnu aɖeke megali o hã, yate ana agbe. Nya sia le ŋusẽ do mí le dɔléle si le ŋɔdzi do na mí ŋgɔ. Eya ta ɖe wò ŋusẽ fia ɖe dɔléle sia dzi na mí le míaƒe dukɔwo katã me, le xexea me katã. Aƒetɔ, nya vɔvɔ gbɔgbɔ ɖa le mía me be mí katã míanɔ te sesĩe akpa ŋgɔ dɔléle ya kple wo Mawu dzixɔse ne wo la naɖu dzi na mí. Aƒetɔ, míegatsɔ kɔasiɖa sia me toto le asiwo me dem. Wò ŋutɔ gava nye mía takpɔla nyuietɔ. Wò ŋutɔ gava nye aɖaŋuɖola nyuietɔ na mí. Míaƒe dodo kple gbɔgbɔwo katã le asiwo me. Wò ŋku nenɔ mía dzi. Ame siwo le fu kpem le dɔléle sia te, do wò dɔyɔsi sesẽ ɖe wo ameawo. Aƒetɔ, ve mía nu eye nàgblɔ na mí fifi la be viwo migavɔ o. Elabena meli kpli mi eye maxɔ na mi. Neva me na mí le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Le tsitrenu, míado mía Aƒetɔ ƒe gbe ɖa aƒu dzi agblɔ be mía Fofo si le dziƒo, wò ŋkɔ ŋuti nakɔ. Wò fiaɖuɖu nava, woawɔ wò lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si gba le si wowɔna dziƒo ene. Na míaƒe nuɖuɖu sia su mía nu egbe la mí. Tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí si gba le si míawo hã míetsɔna ke ame siwo da vo ɖe ŋuti la ene. Eye megakplɔ mí ɖe tetekpɔ me o, ke ɖe mí tso vɔ̃ɖitɔ la si me. Elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Mixɔ Mawu ƒe yayra.
mɔkpɔkpɔ ƒe Mawu la ŋutɔ natsɔ dzidzɔ kple ŋutifafa katã yɔ mi ta le xɔxɔse me. Bene miakpɔ mɔkpɔkpɔ sɔgbɔ fũu le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Mi hei ɖe Aƒetɔ la ƒe ŋutifafa me. Amen. Míawu nu kple halafa ɖeka bla tɔvɔ etɔ̃lia ƒe kpukpui gbãtɔ. Halafa ɖeka bla tɔvɔ etɔ̃lia. Wo lɔlɔwoe nye ɣekekle nye dzikpukpui gbãtɔ. Yo, miebia kwasi ɖa ƒe dzidzedze nyuie na mi katã.